Ole tuntum kan video chuan Arunachal en Assam Mission Field North Noya Pastor Bial Parukte Alo Boleng Daporijo Tato Pasigat Joine Pastor Bial ten Joint Pastorate Meeting kan man hlimthla te tuntum chu he kan tilang do nani Pasigata changa darkar ni veltlan thingtlang khwa bilata October ni som pakhata changa ni som pathum thleng meeting hinei tur ani a kalzong songten hunlim tak kan man chau ka be se tak zet ani ka omna khwa sipi atang hian pasigat hi kilometer zani le somnga pakhat vel hla ani Tichuanin ka scooty hianin kalturin hei kain bua sai me ka ruwa hi asu reng boxi a ka hu phur ang reng khop maya tin kalpui tur po ka nei lem lova mani in ka chuak do nani ta hian ka tongtraya tichuan ka chuak tawang wanga dumpuri zo hei ka thlenga enge ka ma thleng don po ka shelok mi alawa tichuan ka tlan zela ma se ka accident ta ani hianin darkar thumkal tha khan ka accident a thuna hianin dumpur resort 10 minutes sari kala ka thleng pheile a thla kala le ni hi scooty te po chha he kal zelang lal pa min puyang che tabarizo khopel maya hian sumonian kan insu a darkar thum lai mai hun heta hian ka pai rala mishing an ron pung tup tup maya athenin thla an la a min ti thlabar hle maya ka scooty a chenwala kana ka le ka khupa hliam ka tuara workshop a min kir puya sumtam tham tak mai min choi tira jinkong thui tak kalama ba ka wangin ka tlan chuak le ngala ka normal hlei theilawa ka tha a khurin ka thla bar le maya amai ro chu thiang ka tlan ve sham ani e tuna hianin hei ka chola ro hi phing pi seau renga barag hi avot lamma nia tlan thot phei chanin chang khulai khanim hotel oma min him buk pula khanin han chote kan echin ma se ka tlan chawa rala tuk la tuk si ni lo langa khan ka chola ka accident wangin voi ni hanin ri rungui ang rang khop me mai ro che ka thazele Ole hei alo kalut ve ta hlul maya darkar ruk seng tura ka inring kha katluan lo ema wang khanin darkar kwa lai mai konga khan ka thang ani a tichuanin ka accident awang khan ka taksa pum pui ana mai boxi a pasigat ka pan le ngala pasigat hi zanda rukle achan ve a ka thlenga khwa min han thim nan phei ka chu ka scooty headlight kha a cheto boxi a phechar char adim em boxi a amang an thlak lut tuka kamang ang lut tu khazan ka chu theingil a har ka ti to khopin ka ring Ole khompui kan manna tur lampang pan khan pasika ta changin bilat khwa ka pan pheya kong ka sha lo awangin katangin ka baurei em maya ruala asur na samai boxi a oyan thlengin kalova tlang vela ka kir le a mi chi sang ka zota hun ka mangrei khop maya bilat khothleng tur hianin ma se he to pa chuanin I kanin khompui na tur pandal te po ka thleng veta a anuam khop mai JPM hosting church lampang in thei to pan chua ha thikulin damlo chunga thokte hei mo pastor madam chanu enge inin ready na sa to em amoy khop me hian pangpar da te tuna hianin Saturday ni arwala hi abang du lava ro hi sur chara tuna hianin hei pasiga thok tu hau hianin ro asur na selu tuka afarna sata wangin an chair te hi an shukula amai ro chu he an boy pui khop meya chuanin ni zan khan mi khwal theng to kha mi zathum chuang lai kan ni a alom ka ti tak zeta rin ain mi zani bor vel kan ni kha kalo ringa ma se kan tampian voina pon ron thlen bel se tura ngai bokta ila tuan an pan dal sakhi moi khop mai hemi ram hi hei ram hnuai ania so kan en chin lo sutiang me ki tiang ram hnuai ki ti hianin hemi pandal sakna atan hianin i
an va ta ni chumo chuanin anei tu te hi an thil phalatin an mani tan po khanin thatna tam tak kha don boka achan chu thil dang in sadu don po ni sila ikhan laizol chok ngai lavin thattakin he an chuani tai po no ma tin tuna han sei tong khan bila ta kan meka pasiga ta chang hianin darkar ni bor vel tan langai ve a cha photo booth te thlengin an siama chung te po chu kan thlir le ang tuna han hei pon lampang ani a hela hian medical an duty so lai ate sonin medical duty na ni a nurse haute han duty ni chanin hei hi kongpui an mai khani a line kongpui mam thatak mai lian vak lo ma sia ve boka cha helai pangpar moi tak he welcome to JPM 2024 alo boleng tapu resort to pasika junai pasurate mila welcome na an lo tar boka tuna hei ro chu sura ma se kan lang current po om lawa a eng tur po eng lo na lo mai thei mai ro chu hen sia moi khop mai photo booth ani a thla kan la cha lo thla te po kan la veng JPM 2024 india na hei kan pandal khani le boka 7 joint pastorate meeting antia mizoram anga joint presbytery angkha ani ve mai tura ngai ta ila october ni som pakhata changa ni som pathum hi kan mangdon ani high school compound na hian mi khwal chen khat te kan thlenga keini po ni thum chung che helai mun hi kan thlen in turani a ti chuan mu sang sanga tangin mi khwal an ron thlen bel zela hei dapuri zobial te po an ron thlenga bungrua te kan in hlang thlavel me kani bala logai saman hai bala kya कैसे लगा? अच्छा था नहीं। शायद देखा होगा क्या नहीं देखा होगा मालूम नहीं है आने वाला समय में इसको याद ध्यान को ऐसे हम लोग मंजूर कर सकता है क्या? आला दूसरा कहल दुआकर पसिगात पास्टरेट स्थान रिमिक मोटूल जुअल ने कंट्री रिपोर्ट थोक थोकंगे सबका पास में कॉपी है तो जो जो जरूरी है वो उसको बोल के हम रिपोर्ट दे देंगे कलाई रिपोर्ट खत्म हो जाएगा इसलिए जो जो लोग कोई सोलो सॉन्ग तैयार होने से भी अपना नाम देने से ठीक होगा और जितना कहीं कहीं पासवर्ड से तो आया है तो अभी हम लोग
भी दिया, लेकिन ऐसा एक दिन आ गया है परमेश्वर के आवाज को नहीं सुन। कुछ गलतियां, कुछ टूट होने से भी, कुछ हम लोग का जो भाषा के अनुसार से या कुछ मेल मिलाप के अनुसार से भी कुछ हम लोग का गलती होने से क्षमा भी मांगता हूँ। और परमेश्वर के वचन सुनते हैं। 1 कोरिन्थियों 10 अध्याय। Ya chance de kaya to ye na. Wow. Second prize goes to Yanatalu Tata Pastore. कभी उम्मीद नहीं था मैं ये लेवल पे आएगा, पास तो नहीं मिलेगा। और बकरा में कैसे ये मोह कैसे लगा है? आप नाटक करने का आशा था क्या? बिल्कुल नहीं, हम तो पार्टिसिपेशन प्राइज के लिए बहुत तैयार था। अच्छा, ठीक है। अभी जो फर्स्ट प्राइज मिले कुछ अपना आपसे मटेरियल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी में तोड़ा पड़ा और क्रिश्चियन के बारे में मैंने कुछ बहुत 2 बुक्स जैसा पढ़ा और अपना ऑब्जर्वेशन को यही लिखा और रिजल्ट आप सबका सामने। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।